Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Sembun Menteri Langba jong ke Jilla ubak Preston Tensong. Hakajing ya kendo ya kinong ilam jong ke Joint Action Committee Against Umngot Hydroelectrical Project. Haka arpu sautrik ubnai nailar arajar arpuway. Ulah kular bo unsara ya kini gamat. Hapo kajing ilang jong ke kinhon Menteri nega benta banyak heria tai. Halor kajing dawa jong ki pajba nongshong shnong jong ke East Khasi Hills District. Pat ke West Jentia Hills District. Naga bentaban pendam no mardor ya kini ke project penmi boarding bala temu bantai deka sorkar jilla hapo kawa umngon. Hakajing ya keren bat kilat pathai Khubor kinong ilam jong ke Joint Action Committee kila penpau ya kajing sngongo ya kini kajing shimkhia jong sembut Menteri Rangba ke jilla pada kejo kapor kila khmi lentiru baka sorkar jilla kan sepenuh long ya kini kajing dawa jong ki. Banakong ay nagalengga GSC ngidak dari jisong kuman bahwa sibuk kawakrau by Deputy Chief Minister di Pak Preston Tensong ila penpau ni ba jaga projek ada kadang kita sisa yo nongrep yo pajba nagaleng juga keloi ban scrap no ne ban drone ini projek nomor ba na ka nagaleng government ni ketika kan phai kmat is pajba nongrep jadi ba tai ha kapitalism sagwai ru ba nagaleng ji ila pular bandra poka kabinet de ni nak kena jisir ni sengaja cikatman, ya ka jikmu jumi ban scrap nak ya ka nik project kan sa ulang tu. Ya kata ka asyaran sebab kanuski scrap nak ni ya kan nik project in batai dari sengaja ni ya kata ka jingong in marindra ya kabinet ban ni community ba oposina ini saya juga cikit membaca sarkar. Kena kalian cungaru dekat pada kedun kemanon angin SPC buka kedun di kena orang kita percaya dekat kini kecil kau kalau ngeriak kena itu mata materi di Chief Minister mata kecuali kur ngalanya on batai bin pabin ya ka cinglong ciman sepanjang dengan projek ya ka cing keta ya kicakal dan di kadang bat kuncuru ya kecian denti juga dengan projek kembali tip nadu pastang hadu mentap nak yang isar kat malahi ina keli beliat nangi badi keli do nangi bila sekan long pakai cibabe hadir ada hidu no ina projek mereka taruh ilayo berdiskus kat kom ba syai bhai pada bilang isar kita kumpul batai dari sekretari GC mata ina pular ba to ya kedi isara pro kabinet pada syam syaba kalau bakta ya panta kapan sam berdua ini kino kusian dengan GC ini kino pakun GC ru itu semua apa kejengnya dan tajunglah dengan GC ambil projek ambil nongrep ambil tip hang di Rio Botre ni kat kamp tourism sikit jungi te hak kejengnya keren badi Pak Preston ngala pensyai hal ko dengan nongrep bagi kuliah bahaya ka history dan ni evolution juga tourism makasti jungi kita mau bahwa hagi senam arajar katway kata turis kibawan sa state jungi kiwan tanghilu buat ibabun kiwan hagi ni gimnai dia manpai uslap suara ni ban enjoy yang nat mariam mereka bestunat pa banadu senam arajar hatlai kat sau seneng kemen setu ahli kenika ngi ong hagi kibor arajar katway kata hatlai kini gimnai telang kini off season kemudian ada naik Oktober, ada naik Feb. Imjuyo turis banwan sa state jungi. Mulai hausnam arajar hatlai hatsau seneng. Kabastunat kalong ba hak state jungi imjuyo dan off season. Kemudian kamai lah nuno lajan baru hatar benai. Dan itu ifi kadau jauh hagi tugisnam arajar hatlai hatsau kami kawa umngon. Kemudian suang na ifi state jungi kadan likely ki aset pengsan ke tourism. Banikong ketika jengking jeri baar ketika jengpau juga bolong cleanest village in Asia apalagi ngala bandong ba kadi nakadaw jong crystal clear water sa dari wa mgan hakaba it has become an asset di masjid ini USP te ngalapan snow Pak Preston ang ba ka concern kami tang livelihood yang gibre giwasa hasil yang pendikawa muat andi habo baro arliang juga wa muat try jaka sebagai imna tourism yang tiga jaka
Mereka suatu siapa itu, baladangi dua yang kawat ngot, yang tak yang kejak kuat, yang baterai tourism, yang setiap berak kuai. Bahkan tu pergi guides, bahkan tu pergi nongnya kali, bahkan tu pergi tour operator. Dan sen ngilai yelong kerja yalang lah kerja, pergi operator tourism maka setiap. Baru kau ikut tahu ikut concern, bah ada tak yang kawat ngot, kalau turis ki. Ti ngimdon hakabuar wan aju buat ni kesokan ngi kuat menong ba kumangong ipimtan atrai kan ni kuat umat kolong turis ki bangin du no ya kowe ka aset fungsan e jong state jongi buat kesokan ke depan perhat kham kiai kan ni kham tam ba ka megalia ka pau ka state haka tourism map jong ri India bro kowe jong perthai bro kowe atrai kan ni kamram jongi stakeholder ba kesokan ru ban conserve iki aset dengi ban maintain iki ndai ban mic no iki ngasai kejing pun khut ani kejing pun kejing pun bu ya kejing ma hak wa muat mala ban ya compare ban kejing pun thut ya kejing kinjri ti ngasai tiba perstun tan la sufu hai ka kejing nam jama wa ngim ku apa ni hai yang sia kata segitu Islam ka ban kamai tang riu punai ring kanjen la sutunat pasti kan insure isu baka tourism ni kan don off season baka kita mai kan bro di sasisian nilai keren bahang yang ba please consider benung ta ibu ngot wala da ngim persya ngamde bre persya igen sinadam dam is necessary. We live in an age of technology. Keba waki khum ikti jongi ru banyak kai kena depend on electricity. Isu tu ega jindot kam juga setiap jongi ban pen he isu yang ni power generation. Tamang isu apa nang ba at least do not touch on leave it. Kumba kalong nomor ba ngatrai la dikita kalong turis ni maom. Ti ngatrai ke sarkar kan sa berhak hai kan ni. Was tena kalong ba iba prestun ila sutu syai kata kejingkren jong aru ba ila pular ba ya kan ke isu sara pok kabinet di ngatrai in the way nakiba pensyai pok kabinet ya kejing san wa mat bat ban kong ro sarkar ba beli ban senai kan ni adap kan ni